islamskom ummetu sa knjigom, najizuzetnijom knjigom u rukama, nositi u rukama najizuzetniju knjigu i jedinu koja sadrži originalnu Božju riječ, Kur'an časni, a u svim drugim segmentima života ne biti izuzetan, biti prosječan i ispod prosječan, i na polju znanja, i na polju privrede, ekonomije, i na polju dakle organizacije, i skoro svim društvenim poljima, je zločin koji košta hiljada muslimanske krvi koja teče svake godine širom muslimanskog svijeta. Jer to je takva hipokrizija, to je toliko licemjerstva. Ne znam otkud muslimanima toliko negativnosti da mogu podnijeti u rukama autentičnu, jedinu autentičnu Božju riječ i svo znanje i svo svjetlo koje zrači iz te autentične Božje riječi svakodnevno je čitati, citirati, uljepšavati, štampati, a imati prekid između onoga što je suštinsko znanje sadržano u Božjoj riječi. Prekid između tog znanja i interpretacije toga znanja i 1000 godina ostati taoc onoga što je produkovala ulema u 2 stoljeća, u 9. i 10. I islamski umet 1000 godina ne zna da se istrgne iz toga. I gdje god odete, na kakav ders, na kakvu hutbu, na kakvo predavanje, rekao Ebu Hanifa, rekao Malik, rekli tabini, rekli ashabi, ima li gospodo nešto da ste vi rekli? Nema. Zašto? Da biste kazali, morate smisliti. Da biste smislili, morate misliti. A da biste mislili, morate imati slobodnu misao. A da bi je imali, morate imati svijest o slobodi. Zato je ovo dragulj. Jer je ovo ustanova sa ovom islamskom zajednicom koja se izborila za ambijent slobode. Jer samo u ambijentu slobode može da nastane slobodna misao. A samo slobodna misao stvara dinamiku novog intelektualnog produkta, ili našom islamskom terminologijom kazano samo dinamična misao, slobodna dinamična misao stvara idžtihad, koga je islamski ummet sahranio prije 1000 godina i koga ne zna i nema snage ponovno da oživi. Ovo je jedan od inkubatora idžtihada. Ovo je jedan od rasadnika idžtihada. Za 18 godina moga prisustva na ovom fakultetu, od osnivanja preko podrške, saradnje i svih borbi za napredak i opstanak, i pred stvoriteljom, pred vama vam svjedočim da je ovo jedan od inkubatora idžtihada. Jedan od rasadnika slobodne misli. Zato su studenti i njihovi roditelji koji ovdje studiraju i koji evo danas diplomiraju posebno počašćeni. I ovo je samo početak. Ovo će biti još bolje, jače, veće i kvalitetnije. Jer ovdje je podignut bajrak slobode, bajrak slobodne i kvalitetne misli, bajrak temeljne obnove intelektualne elite. I on će, ako Bog da, vihoriti trajno i niko neće uspjeti da ga obori.